of 5 children in my family. Me and my family have been living in Baghdad all my childhood, and since I was small, I was dreaming to become a famous football player. I started training football when I was 10 years old. My hero then was Ronaldo, and my dreams were to play as a professional player in London's Chelsea club. Profesionalno sem igral nogomet za prepoznavno iraško ekipo, dokler to zame ni postalo prenevarno. Ko sem dopolnil 13 let, je vojna vzela mojega prvega prijatelja. Ko je eksplodirala avtomobilska bomba, je bil na ulici in je umrl. Od takrat sem izgubil veliko prijateljev in družinskih članov. Leta 2011 sem začel študirati ekonomijo na Bagdadski univerzi. Tam sem spoznal dekle, s katero sva se zaljubila. Bila je moja prva in zadnja ljubezen. Njeno ime je pomenilo galeb in uživala sva ob hranjenju ptic ob reki. Načrtovala sva, da se bova poročila, da bova živela skupaj. Želela sva zapustiti Irak, sanjala sva, da se bova postarala skupaj. Ampak ona je prihajala iz šiitske družine, moja družina pa je sunitska. Prihajala je iz vplivne družine iz vladnih krogov. Njen oče ne bi nikoli sprejel, da sva skupaj. Vse bolj sva razumela, da je to, da sva skupaj, nevarno. Nisva se mogla več srečevati zunaj, niti notri. Nekega dne me je poklical prijatelj. Zbežati moraš. Tvoje dekle so ubili. Njena družina jo je ubila in hoteli so ubiti tudi mene. Vzel sem telefon in denarnico, ničesar drugega, in zbežal iz Bagdada. Vedel sem, da moram zapustiti Irak, saj bi me lahko njena družina našla in ubila. Obvestili so policijo in bil sem na seznamu iskanih ljudi. Moral sem spremeniti identiteto in dokumente, da sem lahko potoval. Ko sem prispel v Turčijo, sem neprestano potoval več mesecev. Zaradi varnosti nikoli nisem ostal dalj časa na istem mestu. 8-krat sem poskusil s čolnom priti do Grčije. Pot je bila težka. Iz Hrvaške sem v Slovenijo vstopil peš. Hodil sem sam. Orientiral sem se s pomočjo GPS-a na svojem telefonu, ničesar drugega nisem imel s sabo. Prečkal sem reko in v avgustu 2015 sem prispel v Dobovo. Policija me je ustavila. Odvedli so me na postajo, odstranili kri z mojih nog in me premestili v Postojno. Povedali so mi, da sem v Sloveniji, a za to državo nisem še nikoli slišal. Namenjen sem bil na Finsko. Vzeli so moje prstne odtise in mi povedali, da tu ni denarja. A jaz nisem prihajal zaradi denarja, prišel sem, da si rešim življenje. Zaprosil sem za azil. Čakanje, ki je sledilo prvim intervjujem za pridobitev statusa begunca, je bilo težko. Zaskrbljen si. Ne veš, kaj se bo zgodilo s teboj. Ne moreš se prosto premikati, nimaš dovoljenja, da bi delal. V azilnem domu na Viču sem bil z različnimi ljudmi, utrujenimi, vsi na begu pred vojno. Za 50 ljudi je bila na voljo ena kopalnica. Po letu in pol sem pridobil status begunca in prejel papirje, ki so mi dovoljevali, da ostanem v Sloveniji. I feel like a child now. It is like I haven't been born again, but harder as I am older. I am learning a new language. I have learned English here in Slovenia. In učim si tudi slovensko, ampak je težko začutim tudi kuhati.
I never in my life cooked before, but here I was working in a food shop. I am getting my driving license again. What I wished for a lot, but now I only wish my family is safe and that people on the street stop asking me why I am this color and why I come here. I am just a human, like you. I wouldn't leave my country, my parents, family, and friends if I had better choice.